Auma mewakili Huriau Majalo Puci Gudang do basa-basa di pasak de bata marhite amat pasimajuta borus lelahi naboi jongjong inganan permingguan di HP bisika bitikyo tahalasot de huaso di bata do namangulan isi sedi pasu-pasu mamang dana buru sudi ngulumuna ulumuna marparupa ma akadung dinadingjan Woi Bagas Joron nganan permingguan dia kena porsea di Kion mulate butin Jalan pandita Perjulu pasapun nami selamat hari Minggu madita saluna. Selamat hari Minggu. Mulai atema itu harta ala dilihat do kesempatan mana pertikiano kita boleh marpungu kita di bagas perlap-lapian nanasi masuk kata perdana di Arion. Kami son keluarga madok melihat gudang tu harta ala dilihat di kami kesempatan boy pagong jogon perlap-lapian tu penaga be hira gereja serhanaon omana boy tabai kami di Tikyon saya anggap ma wakatiki na mangihut boy lem mangerbang aka hurian itu harta di ingananon saya lam tabama katutu aka jemaat ruas naga biro mar minggu tu son jala saya lam tabama dosun hamuna semakin kompak dala semakin bertumbuh imannya dengan kehadiran gereja HKP Sikam di Ingananon. Amin. Oras tidak. Oras. Amanami nami luluan natorok udangan nami kita saresot dohot dia ke gereja tetangga masuk mahita tu Bagas Joron di Bata asaboyan notokin nahita masuk lau acara permingguan buti masuk mahita manginang tu Bagas